chiang in kat some me zong singa in the hill choi mo yom sala kumpo di boto tovin umrose ngai te la ui rel te chu pathian ni angai to don sia le program sedangkan huang kan mekoite kansa dengan Christian lagu number zanga songa lek pathum olapa iman songa du kan yang kim sunga alam itu lo chuan kan nang du kan nang songne aralang hamang hian pathian kansa ini lo choi mo ya u kuang kaden kita sarong ya Lipa hena zona dan siamang kami nolak pulpui hi pathian dan kini mangsela ini pui takata ni turin ama mai turin kamu turin soal moi engkol turin idam sungsong ama dan invong kini turin adam sungsong nupui dan nelo turin tu indian kaya Mencia Consortium Reverend Darun Rodehi yang dan kini mangsela di pasal kata ni turin ama mai turin kamu turin soal moya sa turin adam sungsong amata invong kini turin adam sungsong pasal kami turin tu indian alo mome mi shahi anu puyatan ni turing mi pane na hian turing nge lan zu au hian la ne
Amen. Tuna chuan kan programa in kan kal zenanga Zaibon kan ngai thanga Zomun Subven Society Zaibon isome in kan some Remai Subven Society Zaibon Jumlah Turutan Soimon Pon Adi Pada tuan acuan input program ini kan kan sungzom le kalangan
som lại vào lên. Oleh Tuhan Pathian dan Allah Pinjamlah pun konsolpon Ani Mas lain Mipa pinjamlah Menegus Maang Di Johan Tuhan dan dalam kekuatan Yang Lalu yang lalu melalui gunakanlah ikan tunzo non poin beong poin detek poin sostak poin nama mulai dan kolburin Kina in Vincent Malo mengkui dalam lekok kolburin Katiang dan tiang angkera mengkui kata-kata yang lekok
Puna Reverend Dr. Pruadale Lalu pilih Tiada Tuhan Umat Mupani Pura Kulin Suyin Tu Anin Daina Pupungsu Tingkat Pura Puin Tiada Sumpun Tatu Inranin Kan Zamit Muak Anin Daina Su Tingkat Anita'a Tujuan Papale Tau Yang Dimingat Suan Nupa Umkat Anita Di Nizong Zong Hena Biar Ire Tiada Nina Zong Kotu Nifingit Dan Se Patian Kalau Tiada Patian Suan Marso Min Kais Boy Sila Se Indam Sung Zong Kum Kata Amsel Kulet Kufer Long De Kurat Tatuan Anul Inlek Dan Karang Marso Natin Rening Kulet Se Amen. Oleh pengajuan Inlek Certificate dan seorangnya Certificate of Marriage between Native Christian under Section 61 of Act 15 of 1872. Hi Christian ta inna dan ram dunia ina min pembuina certificate naik tuanin her certificate hi Reverend Dr. Pruadale Lalu kui penena Pale Papale Tau Tianimingin Winahian Reverend Nusanegan Anda Hani Boleh, tengah cuan, berenang dengan buat le, malam dengan kuide. Anin nekate tinggal sembun nanti impun tirin. Cuan kan inna hian, ini atau kuide kan lom terset ani di endilana lom kuina lah saturin. Berenang so bingkanga kampat sarkas perkentan. Siana nung kuina laa aron bom soturin iswa ng some